Pozdrav svima ljudi, ja sam sa kanala Srpski smo danas igramo GTA sa Andreasa šiframa. Ovo je treća misija po redu nazad, ćete uživati u ovom klipu kao i u prošlom naravno. Eto, ovo je jako zanimljiva misija. Nisam znao što drugo da snimim, pa sam odlučio snimim GTA. Eto. Sad sam snimim GTA. Ništa, idemo još jedno da precrtamo. Moramo ovako da ne bi dugo trajao put, znači zato sam došao ovako. Čekajte, da precrtamo. Tako, u redu. Idemo dalje. Neće dugo traje klip, stvarno. Come on, let's cruise into Ballas territory. Šitimo na Ballas territory. What's your points, Green or Gene? Idemo sad na njihovu teritoriju, ili tu isto Santos, zapadni Santos. Ne, istočimo Santos. Ja. Idemo tamo da precrtavamo grafite. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Malo ćemo ovo da ubrzamo. What the fuck? Oh, look here. Get that fool! Evo kaže da me uhvatili nikada. Ja ga pucam, kaže uhvatite ga. Pa kao normalna stvar, ne. Dobro. Come on, quick, get in! Get us back to the hood, CJ. You hit me. Bežimo odavde. Okay. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kinda short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Crash Hey, get yourself a beer or je policijska jedinica koja se pojavljuje na početku na teofilskom tempeni Pulaski Hernandez. Ja smo uzeli papire i ucenjuju sada. Dobro. To je to. To je to za ovaj klip. Lajkujte, šerajte, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz.